Letra e parë e Gjonit, kapitulli 5, rreshti 16. Πρώτη επιστολή του Ιωάννου, του 5ου κεφάλαιο και το 16 εδάφιο, παρακαλώ. Πρώτη επιστολή, λοιπόν. Nëse dikush shembëllon e vetë se kryen një mëkat që nuk çon në vdekje, le t'i lutet Perëndisë, edhe ai do t'i jap jetën. Atyre që bëjnë mëkat që nuk çon në vdekje. Ka mëkat që çon në vdekje, nuk them që ai të lutet për këtë. Αν δεις τον αδελφό του αμαρτάνοντα αμαρτία ουχή θανάσιμον. Ne, Ωραία. do pasaj. Ναι. Pyetja është pse mos lutemi për ata njerëz që bëjnë mëkat që çojnë në vdekje. Η ερώτηση είναι, γιατί να μην προσευχόμαστε για τους ανθρώπους αυτούς που κάνουν αμαρτία που σε πάει στο θάνατο. Γιατί να μην προσευχόμαστε για αυτούς. Ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούν να σωθούν αυτοί. Sepse çfarëdo që të bëjmë ne, ato nuk mund të shpëtohen. Και θα σας πω γιατί. Dhe do t'ju a them se përse. Πρέπει να δούμε ποια είναι η θανάσιμη αμαρτία. Sepse duhet të shohim se cili është mëkati që të çon në vdekje. Η θανάσιμη αμαρτία είναι όταν ένας άνθρωπος έχει απορρίψει το μοναδικό δρόμο σωτηρίας. Mëkati që të çon në vdekje është kur një njeri ka mohuar udhën që të çon në jetë. Παραδείγματος χάρη, έβλεπαν τον Χριστό μας να θεραπεύει και λέγανε δια του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια. Për shembull, e shifnin Jezusin duke shëruar dhe thonin se nëpërmjet Belzebubit dëbon demonat. Δηλαδή, ο μόνος που μπορούσε να διώξει το διάβολο για να σωθεί ο άνθρωπος ήταν ο Χριστός μας. Do me thënë, i vetmi që mund të përndiqte djallin ishte Jezu Krishti. Και αυτοί λέγανε ότι δεν είναι αυτός. Dhe ato thonin se nuk është ky. Αυτός ο άνθρωπος τώρα απορρίπτει το μοναδικό δρόμο που είναι ο Χριστός. Tani ky njeri mohon udhën e vetme që është Krishti. Ένας άλλος άνθρωπος λέει το άλλο. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι το ίδιο με το αίμα ενός επαναστάτη. Dikush tjetër mund të thojë këtë, se gjaku i Jezu Krishtit është i njëjti gjak me të një kryengritësi tjetër. Είναι όπως ο Σκερτεμπέη, ένας δυνατός ο οποίος πολέμησε υπέρ ημών. Është sikur Skënderbeu, një i fortë i cili luftoi në favorin ton. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σωθεί. Dhe kur gjaku në Krishtit e thot kështu, nuk mund të shpëtohet ai njeri. Πρέπει να ξεχωρίσει ότι ο Χριστός είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να σώσει. Duhet pra që të dallohet për këtë dhe të thot se i vetmi që shpëton është Jezu Krishti. Ο Σκερτεμπέη ήταν πολεμιστής, σκότωσε ανθρώπους, μπορεί να πολέμησε υπέρ ενός έθνους, αλλά δεν ήταν και ο καλύτερος άνθρωπος, έτσι δεν είναι. Skënderbeu ishte një njeri i fuqishëm, i cili luftoi për popullin e tij, vrau njerëz, por nuk mund të themi se ky ishte njeriu më i mirë. Δεν ήταν αναμάρτητος, Nuk ishte i pa mëkat me pak fjalë. μόνο ο Χριστός μας είναι αναμάρτητος. Vetëm Krishti është i pa mëkat. Μια άλλη αμαρτία που είναι θανάσιμος, είναι, όλες αυτές είναι η ίδια αμαρτία. Një tjetër mëkat që të çon në vdekje, le që të gjitha këto janë të njëjtat mëkat, i njëjti mëkat domethënë. Γευτεί ο άνθρωπος τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Αναγεννηθεί, λάβει πνευμάγιο. Τι κάνεις αυτές τις δυνάμεις? Γευτεί ο άνθρωπος τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Kur njeriu i shijon fuqitë madhërishme të Perëndisë. Δηλαδή αναγεννήθηκε, έλαβε πνευμάγιο. Cilat janë këto? Domethënë kur rilindet, kur pakzohet me frymën e shenjtë. Πολέμησε τον εχθρό, τον νίκησε. Që luftoi ndaj djallit dhe fitoi e mposhti domethënë atë. Και μετά ο άνθρωπος λέει, εντάξει, αλλά εγώ θέλω ένα άλλο δρόμο για να σωθώ. Δεν σώζω με αυτόν τον δρόμο. Pastaj pasi ka shijuar gjitha këtu, në fund thotë se mirë këto thotë, por unë dua të provoj një tjetër udhë. Όλα αυτά που σας λέω είναι μία αμαρτία, η θανάσιμος. Të gjitha këto pra që ju thash është një mëkat, që është mëkat që çon në vdekje. Όταν ο άνθρωπος βλέπει τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου και λίγο σατανάς είναι, βρίζει το πνεύμα της χάριτος.
Kur një njeri shikon veprat e fuqishme që bën fryma e shenjtë dhe thotë se nga Satani është, atëherë Τώρα θα σας πω γιατί δεν συγχωρείται αυτή η αμαρτία. tani do t'ju them se pse nuk falet ky mëkat. Δεν είναι ότι ο Κύριος μας δεν τη συγχωρεί. Τη συγχωρεί. Nuk është se Zoti jo nuk e fal Zoti. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος δεν πάει να ζητήσει συγχώρεση. Por problemi është se njeriu vetë nuk shkon të kërkoj falje. Δηλαδή βρίσκεται ένας άνθρωπος σε ένα δωμάτιο φυλακισμένος. Domethënë gjendet një njeri në një dhomë i burgosur Και υπάρχει μία πόρτα. dhe ka një derë. Γύρω-γύρω είναι, δεν μπορεί να βγει σε καμία, ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να βγει από πουθενά άλλο. Nga të gjitha anët e tjera nuk mund të dalë, çfarëdo që të bëj. Και πει ο άνθρωπος, δεν μπορώ εγώ να βγω από αυτήν την πόρτα. Dhe të thot njeriu se unë nga kjo derë nuk mund të dalë. Και προσπαθεί να ανοίξει μία άλλη πόρτα για να βγει. Dhe mundohet të qelë një derë tjetër që të dalë. Δεν υπάρχει άλλη πόρτα και πεθαίνει εκεί μέσα. Derë tjetër nuk ka dhe kështu që vdes në aty ku është. Εάν δηλαδή απορρίψουμε το μοναδικό τρόπο σωτηρίας, Pra, në qoftë se mohojmë mënyrën e vetme të shpëtimit, που κάνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίο, që bën Perëndia nëpërmjet Jezu Krishtit dhe frymës të shenjtë, ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να σωθεί. ai njeri nuk mund të shpëtohet. Δεν είναι ότι ο Κύριος δεν το συγχωρεί. Nuk është se nuk e fal Zoti, Ο άνθρωπος δεν πάει πλέον στο Χριστό. por njeriu është se nuk shkon më tek Krishti. Έχει απορρίψει το δρόμο της σωτηρίας. Ka mohuar pra udhën e shpëtimit. Όταν λοιπόν δείτε έναν άνθρωπο και λέει ότι δεν με νοιάζει εμένα ο Χριστός, υπάρχει άλλος τρόπος να σωθώ. Kur shikon një njeri që thot nuk më intereson me Krishti, ka udhë tjetër që të shpëtohem? Δεν υπάρχει. Nuk ka tjetër. Καταλάβατε ποια είναι η θανάσιμη αμαρτία. E kuptohat pra se cili është mëkati që çon në vdekje, Γιατί η Γραφή λέει τον ερχόμενο προς εμένα δεν τον βγάζω έξω. sepse shkrimi thot, ai që vjen tek unë nuk do ta nxjerrë jashtë. S'do ta dëboj. Όσο αμαρτωλός και να είναι ο άνθρωπος, όταν πάει στο Χριστό, τον συγχωρεί. Sa do mëkatar që të jetë njeriu, kur të shkojë tek Krishti e fal. Εάν όμως κάνεις την αμαρτία του Κάιν, δεν μπορεί να σωθείς. Por nëse bën mëkatin e Kainit, nuk mund të shpëtohesh. Ο Κάιν τι είπε, η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερη παρά ώστε να συγχωρεθεί. Kaini çfarë tha? Tha se mëkati që bëra, mëkati im është më i madh se sa mund të falet. Δηλαδή κάνει την αμαρτία του πιο μεγάλη από το έλεος του Θεού. Pra e bën mëkatin e tij më të madh se sa është mëshira e Zotit. Το ίδιο έκανε ο Ισάφ. Të njëjtën gjë bëri dhe Ezau. Ο Ισάφ πούλησε τα πρωτοτόκια Ezau e shiti parbirnin και είπε ότι δεν με ωφελούν εμένα τα πρωτοτόκια. dhe tha se nuk ç'më duhen mua, ç'më duhet parbirnia. Προσέχτε, τα πρωτοτόκια είναι ο Χριστός. Keni kujdes këtu se parbirnia këtu është Krishti. Και όλες οι υπόλοιπες ευλογίες έρχονται από το Χριστό. Dhe të gjitha bekimet e tjera vinë nga Krishti. Ο Ισάφ λοιπόν ήθελε τις ευλογίες αλλά χωρίς το Χριστό. Ezau i donte bekimet por pa Krishtin. Και πάει μετά στον πατέρα του και λέει, πατέρα, δεν έχεις άλλη ευλογία. Dhe shkon tek Iati dhe i thot, baba, nuk ka bekim tjetër për mua. Του λέει, δεν υπάρχει παιδί μου άλλη ευλογία. Dhe i thot, birim, s'ka më. Εάν δηλαδή διώξουμε, προσέχτε, δεν μπορεί να πούμε, πατέρα, δεν μπορώ να μπω στον ουρανό χωρίς τον Χριστό. Pra, a mund të themi, o atë, dua të vi të hyj në qiell për pa Krishtin? Δεν μπορείς να μπεις. Nuk mund të hysh. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού μπορεί να σε καθαρίσει να μπεις στον ουρανό. Vetëm gjaku i Krishtit mund të pastrojë që të hysh në qiell. Amin. Vëlla Pascal, si është kaq e vështirë për njerëz të tillë që mos ta falin veten? Γιατί είναι τόσο δύσκολο για τέτοιους ανθρώπους να μην μπορέσουν να συγχωρούν τον εαυτό τους? Γιατί έχουν απορρίψει τον Χριστό. Έχει μπει στη μέση, έχει πιστεύω ο άνθρωπος οριστικό μες στην καρδιά του.
sepse nuk mund të sepse ka hyrë brenda tyre, domethënë πες το αλήθεια, να μην το πω λάθος. Έχει δηλαδή απορρίψει όπως ο Ισαύ. Τι είπε ο Ισαύ? Τι με ωφελούν εμένα τα πρωτόκια? Δεν μου κάνει τίποτα εμένα ο Χριστός. Ka mohuar, pra është sikur Ezau i cili e përçmoi prabirnin dhe tha ç'i duan prabirnin. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άμα δεν θες τον Χριστό, τι άλλο μπορεί να έχεις? Po mos të kesh Krishtin, çfarë mund të kesh? Pra se prabirnia θέλουν τον ουρανό, θέλουν τη γη, θέλουν όλες τις ευλογίες, αλλά χωρίς τον Χριστό δεν γίνεται. Duan qiellin, duan tokën, duan të gjitha bekimet, thot për pa Krishtin nuk bëhet. Αφού εκείνος τα φτιάξε όλα, δικά του είναι όλα και δεν τον θέλεις. Derisa ai i krijoi të gjitha, ai bëri thot. Είναι σαν να λέτε, Αντώνη, θέλω το σπίτι σου. Është sikur të thuash, Andon dua shtëpinë tënde, αλλά εσένα δεν σε θέλω. Por du të vinë shtëpinë tënde, por ty nuk të dua. Αλλά θέλω να μου δώσεις το σπίτι σου. Dua të më japësh shtëpinë tënde. Αλλά εσύ δεν με ενδιαφέρεις καθόλου. Δεν σε θέλω, δεν με ενδιαφέρεις. Δεν Por έχεις ty nuk καμιά të αξία dua. τίποτα. Nuk je pa vlerë për mua. Καταλάβατε τι κάνουν οι άνθρωποι? Kuptoni pra se çfarë bëjnë njerëzit. Θέλουν χωρίς το... Υπάρχει μέσα τους τελεία αδικία και τελεία απιστία. Domethënë brenda tyre ka padrejtësi të madhe dhe mosbesim të madh. Να έχει πεθάνει ο Χριστός και να λες δεν με ωφελεί εμένα το αίμα του Χριστού. Të ketë vdekur Krishti dhe të thotë çdo bi kam unë nga gjaku i Krishtit. Να έχει αφήσει τη δόξα του αιώνου και να πεις ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, θέλω κάτι άλλο. Ma ka lënë lavdinë e tij nga qielli dhe ka ardhur këtu në tokë dhe ti të thuash nuk më intereson. Δεν ξαναπεθαίνει ο Χριστός, τέλειωσε, μία είναι η σωτηρία. Nuk vdes më Krishti, mbaroi pra, një është shpëtimi. Δεν θα ξανάρθει ο Χριστός στη γη για κανένα, τέλειωσε, αυτός είναι ο δρόμος, θες να σωθείς, αυτός είναι ο δρόμος. Nuk do të vijë më në tokë Krishti pra, ka mbaruar kjo punë. Σε όλα αυτά τα μαθήματα τα οποία θα κάνουμε είναι ότι ο Χριστός μας είπε αυτό είναι, δεν αλλάζει, είναι το Ευαγγέλιο του. Në të gjitha mësimet që do të bëjmë, do të themi këtë se Krishti na tha se kjo është, domethënë, është Ungjilli im. Amin.